Mhlonishwa waseNgutheni. Angibonge Honorable Speaker. Ngicela nje ngikudeclare Honorable Speaker ukuthi angikaphenduleki. Ngidawucela ukuthi ngigcine ngifake emotion kulena. But nje ngingabuta some three more questions. Ngifuna ukuchecka ukuthi does it make business sense in ukuspenda 200 million to save only one unit? Because lapha bekuthiwa nangabe uthenga 100 emalangeni utakunika 34 units, 35 units, 34. But nase kunale cushion utakunika 35. So ngote only one unit. And two, akakuboni minister kuyi-risk lenkulu even lokuthi sithenge gas sidepende ekuthengeni ngaphandle. Lese nje mhlambe kungena i-EFF eSouth Africa ifithi kude gas lwakangwane. Singashona phi thina silive ngoma sithe gas wethu. And labo 200 million sitabafaka bangangakhi. Because nasathi nje le mali ayizange bekhona kubudget. So ukuthi mhlambe itawubuya phi lo 200 million? Ayibe ingekho kubudget zange siyifake. Itawuchama ngaphi lo 200 million? Asibonge Mhlonishwa waseNgutheni. Indvuna ehloniphekile ngethemba seyiwabhalile eMankonyane ayiphendule indvuna. Dingoma TV. Cha, Honorable Speaker, ngicela uqala ngekusho ukuthi indzaba yekusebenta kwemali letawunikwa AEC indzaba lefutwe ibutwe Minister of Finance. I-Cabinet inike yena kwekuthi sibambisane naye kuthi itawusebenta kanjani. Ngishito ukuthi kusakhulunywa mhlawumbe nasesicedzileke ngilapho ke itase seyiteka kakhona. Kepha ke isesetafuleni Mr. Honorable Speaker. Uthi ke umbuzo wesibili ukhashana kangakanani njoba sikhuluma nga 400 megawatts ukhashana kangakanani kokuthi sifike lapho sabe sesenele khona ngagesi. Lilunga ngiyathemba ukuthi liyadi ngoba sikhuluma indzaba nalo ukuthi i-consumption yala ekhaya ithi 260 megawatts. Losho ukuthi ke nase 400 lunga lehloniphekile njengoba ngishito nangikhuluma ukuqala. Sitabe sengqile kule need. Osho ukuthi sitabe self sufficient. Bengithi ngichaza kanjalo. Lilunga lemafutheni lithi kepha isiyena wendani. Liqiniso ukuthi isi wendani. Uyakwenda la kwendako isi. Kunela kukhona nje lapha emaguga la susekhona ihydro. Uyenda la kwendako kuphela ukuthi njengoba nje yona iParliament kufanele allocate imali lebonakala ukuthi iyawakha lama plants. Namhlanje siphuma emhlanganweni nyalo lo besikhuluma neWorld Bank sikhuluma ngale timali uthi tiwe inkampani i-plant ye-coal lengasi khiphela gezi longanga 300 megawatts itasibita 13 billion emalangeni. Losho ukuthi ke yinto lecishe bekhashanyana nayibuka. Kungako ke Honorable Speaker uhulumende abuke ukuthi kungcono kusebenta ngalabo PPA. Usho ukuthi producer IPP usho ukuthi independent producers. Losho ukuthi ke loyo muntu loyo before aqale kuproducer kuba netivumelwano nahulumende wala ekhaya kwekuthi lama units lawo tawathengisa
angawathengisa ngemali lengaka. Akusiko ke kuthi kufana nalokho eSouth Africa ukuthi laba basitshela ukuthi gezi lo nyaka upita kuthi kuphela. Lapha before sikunike license sitawuvumelana kwekuthi gezi ngeke endlule lapha. Sicabanga ukuthi ke Mr. Honorable Speaker into lecishe bekahle leyo. Lo shothi ke vele solo kuyiriski kuthenge eSouth Africa vele kepha ke vele kuthenga kulaba lesesivumelene nabo irisk yakhona incane kakhulu nangabi khona. Ngobe nawe sing government besingamkhipha lo gezi kepha sitamkhokha ngemali lethide. Lalo esivumelana naye ke kutawufanele asonzele kule mali lenathi lebesingadinjiyana. Sekuvakele nje nanamhla lo besikhuluma kuthi gezi mbamba akasiyilo udule kangako njengoba athi udulile lesimthengako kakhulu mbamba gezi nasobuka ufanele ukuthi abe ngihamfu walokho. Ngakho ke laba lesikhuluma nabo sibakhulumela ukuthi lo gezi abuye phansi. Akusiyimfihlo ukuthi gezi nyalo akasi udulile kepha ke akafanele udula kangaka. Ngiyeko nje sisakhuluma neSouth Africa ukuthi bekunene hana lesibita kona kakusiko. Ngicabanga ukuthi sesicethile kulo mafutheni manje nakhona ukusela ukuthi angikhumbude. Ayibuye indzaba Manengozi hlala phansi Manengozi. Manengozi bayakonisa laba labakhuluma ungabaphenduli. Awumphenduli nje ukuthi uveni awu entertain lokho uphendula nanga umhlonishwa lokubutile ugcine ngaye nje. Sigwe nje uyaganga nasa akubuta imibuzo leminye la eceleni sikuveze uphendula yena athi kanti sibheka uphendule indlu ehloniphekile. Chubeka Manengozi. Honorable Speaker, ngicela kusho ukuthi indzaba yaka lo susi motion kuthi solo risk vele i-risk vele lesikuyo nanyalo nayo lendlela yekwenta laba bekuhamba but ingcono lena yalaba lesitawuvumelana nabo. Sicabanga ukuthi kutawusebenza kanabo. Lele minye imbuzo seyingena kuyona le layibutile Mr. Honorable Speaker lokho ukuthi kutawuhamba kanjani. Thank you. Sibonge nduna ehloniphekile yakaNational Resources and Energy. Cha bahlonishwa sengithe angivete nje ngoba ngive umhlonishwa waseNgudzeni athi angenetise ngale mpendulo. So ngikhumbuta ke lokuthi ngikhumbude bahlonishwa lokuthi vele kuba kuhle bahlonishwa lokucala uyibuta indvuna ikuphendule. Nangabe ke awusi satisfied. So yakhona ke ukuthi cha angenetiseki. So seyemukeleka ke emotion. Nangaba ukenetiseki. But ke nakhona kuba ngalesikhathi kungabi nguwe kuphela lo ukuthi awukenetiseki. Nathi thina lesikulalele sibahlonishwa sibone ukuthi cha le mpendulo ngathi vele ayenedisi. So uyayibuyisa ke le motion. Otherwise awuyibuyisi in the same session. Ngethemba kuyevakala abahlonishwa. Ayibuyi ku same session ibuya kulenye session nangabe netisile. Kepha nangabe ayeke netisi cha uyakusho siphindze nathi sibuke ukuthi kambe vele kuliciniso bese ke seyiyangena ke nangabe iyangena. Hlonishwa Mbabane East. Thank you, Honorable Speaker. So, my standing order 66, point of clarification. Ngabe Honorable Speaker, ngive kahle yini ukuthi indvuna ithi
2028, 2030, establish SSE self-sufficient in terms of generating electricity. Now, Speaker. Cha sibonge mhlonishwa isho into njalo indvuna isho into lo